kiri. Nyalain, gasnya lepas. Kopling full, tukar ke gigi. Satu aja biar enak, netral kiri atas. Nah, bawa kiri sedikit setirnya. Nah, sudah. Pelan dulu ya. Cek dulu situasi. Kalau ada lawan kita berhenti. Ini? Oke, boleh diputar kiri. Ya, putar banyakin itu, tengok itu bang. Itu kalau nggak kena abang bikin diputar. Ya, starter, kopling full. Pastikan setiap abang starter, kalau posisi masuk gigi, wajib pijak. Udah. Wajib pijak. Tunggu dulu, kopling full dulu ya. Kopling full, starter. Ya, boleh angkat kopling pelan-pelan. Sedikit lagi. Tahan. Nah, putar, jangan lama. Menunggu apa bang? Putar, yo. Lagi. Nah, oke. Tahan, sabar. Balas. Awas tukang salah ini, bang. Tukang gak jualan nanti bapak itu abang buat. Ya, buka habis kopling. Boleh abang